ngendlela uNkulunkulu esho ngayo ulalelwa yini ubumnyama buyamlalela uveza ukukhanya zonke lezi uNkulunkulu azidala sukela ngelanga lokuqala kusukela ngalesifaka zalalela uNkulunkulu. Haleluya. Konke kwamlalela uNkulunkulu kwenzeka kwabanjalo ekugcineni ngelanga lesithupha uNkulunkulu udala umuntu sekafikile kufika into engeke ikwazi ukumlalela ehlukile kunalezi zinto zonke ezidaliwe. uNkulunkulu mayedala umuntu sekadale yonke into wayenzela bona ukuthi yonke into azoyisho uNkulunkulu nayenzile uNkulunkulu imele ukuthi yonke into ayenzile uNkulunkulu ifuna ukuthi manje makube khona ozoyibusa makube khona ozoyiphatha yonke lento ayenzile uNkulunkulu. But manje ngelanga lesithupha uNkulunkulu wenza umuntu as i-manager yalezi zinto zonke azenzile. Kodwa mawuthi uyabheka umuntu akasekho ke lapho umuntu yena uNkulunkulu ekhuluma naye uNkulunkulu ukhuluma izwi empini sekamenzile uthi umuntu kunesihlahla akafanele ukusidla yidla yonke into lapha ensimini kodwa lesi sihlahla ungasidla esiphakathi nezini. Kodwa sibona umuntu engafani nezinto uNkulunkulu azidalile kulapho nakhona umuntu waqala wathatheka njengento engenavelu ngoba wahlulwa izinto ezingakhulumi. Yabona thina sinezindlebe sinabaphathi wezindlebe yabona lendlebe lebo bafundisa lapha ngesbiology uzothola bayichaza ezindlela eziningi. Mina bangibhekile ukuthi indlebe bona bayazi ukuthi kune-outer ear kune-middle ear kune-inner ear. Le ndlebe le inikwe izinto eziningi ukuze ikwazi ukuthi izwe. So amagama thina abantu senziwe kahle ukuthi sibone nathi ukumuzwa uNkulunkulu kodwa sahlulwa yilezinto zonke ezidalile from day 1 to day 5 zasehlula thina oyihlazo elingaka kithi singabantu. IBhayibheli uAdam noEva badla lokhu uNkulunkulu ebethele ningadli kodwa badla. uNkulunkulu wabona ukuthi yabona la hayi umuntu kulalela kunzima empini. uNkulunkulu ebanika nokuthi bangadli wayebathesta uNkulunkulu ukuthi bazoba njani. Amisho uLucifer wayenzela ukuthi ahlale ezulwini adumise uNkulunkulu enikezwe konke kulaphathe konke ezulwini. Kodwa ngenxa yokuthi wayengathestwanga uNkulunkulu wabana wamnika nje uNkulunkulu ubonakala edisappoint uNkulunkulu sekaphakama le ezulwini sekazenza yena efuna ukufana noNkulunkulu wamdisappoint uNkulunkulu wamphosela emhlabeni. So this time ukuthi umuntu ngifuna aphathe yonke lento khona la emhlabeni kodwa umuntu into ayenzayo ukuthi akeke imtheste nje ngalesihlahla ukuthi uzolalela na ngimnika konke mara ngimthesta ngepewa. Kodwa umuntu wehluleka ukulalela khona lapho wadla lokhu uNkulunkulu athi angakudli. uNkulunkulu was testing ukuthi umuntu uzokhona na ukuthi umlalele ngoba uNkulunkulu yonke into afuna ukuyisebenzisa uyayithesta bazalwane. Angeke akusebenzise angakakuthesti ngoba uma akusebenzisile etestile uyakwazi ukuthemba ukuthi lento uzoyenza ngoba udlule etestini. Ingabona lapho nje sisafuna etestini because uNkulunkulu wants to trust us ngezinto ezinkulu azibeke empilweni yethu. Kodwa nayi inkinga yomuntu akalaleli azange balalele. Uma uNkulunkulu sekafika edeni babeka ama-excuses. Lo wesifazane lo omnike yena lo owesifazane bayithini kule nyoka engeze ukuthi kidle. Laba excuses abababeka bacabanga ukuthi bona bazama ukuconvince uNkulunkulu kanti there's no way ungaconvince abanye uNkulunkulu. Ingawini iBhayibheli kungcono ukuthi ulalele unokuthi ukhiphe umhlatshelo because uNkulunkulu akathokoziswa umhlatshelo ozongena endaweni yokulalela. There's nothing you can exchange uNkulunkulu umnike yona uma uhluleka ukumlalela. uNkulunkulu uyafuna simlalele bazalwane
indawo wahluleka ukumlalela. Kanti iBhayibheli uma sizolalela sizodla okuhle kwezwe. Hallelujah. Sibekele okuhle kwezwe. But the condition is, if you willing and obedient, then you shall eat. You are willing and obedient. People want to eat, bengasi willing, bengasi obedient. Bafuna ukudla nje. Noma ngabe balalele, noma ngabe ngazithoba uNkulunkulu, noma ngabe inhliziyo yakhe ingashisakaleli ukwenza kahle. Babezifuna adlile okuhle kwezwe. Then uma yabona nokuhle kwezwe lokushona. Yiloko akudala konke wakubeka wakukhuluma wakubekela ukuthi wena umuntu makufika ukwazi ukudla kibo before adala umuntu wayesekalungise konke uNkulunkulu. So yiko lokuhle kwezwe lokhu akushoyo lokhu akulungisa before wena ube khona. Then umuntu ufuna ukuthi yena eme phambi lokuhle kwezwe akutshele ukuthi kuhle kwezwe makube so, makube khona imali, makube khona ukudla, makube khona umsebenzi, makufuna ukushintsha nomsebenzi kusuka ngene komunye. Bantu bawuthi yalandelela akasingo lalelayo, akasingo moshisakalelayo ukumlalela uNkulunkulu. iBhayibheli lithi lo ozodla lezo zinto yilo ozoba winning and abe obedient. uNkulunkulu musakasibusise. It goes by willingness and obedience. Yebo kukhona okusheshayo kwasemhlabeni, kukhona okuphuthumayo okwenza masinya ukuthi nje bangathi manje okay nawo amanzi engiwathandazele, if ungafaka 500 rand uzothola lamanzi bese ubehluka uzowenzela. Yebo kukhona kuyaphuthuma kumasinya ngoba ngitharashishi leyo. iBhayibheli uJona ngelinye uNkulunkulu umthumele eNinive uthi akabashumayela khona. Ngoba uJona usuka lapho uhamba uya eTharashishi. Tarashishi wayebona ngathi kufasta, ngathi kuzophuthuma, uzofika shumayele lula khona, angena challenge abantu ababelapho nalokhu uNkulunkulu akhuluma ukuthi abaphenduke bese bayesaba ukuthi uNkulunkulu uzobe siyashintsha ngoba uNkulunkulu ozwelanayo washona lapha eduze la kutholakala khona izinto lula. So ke uma izinto zitholakala lula ziyasenza ukuthi bese siyakhohlwa ukuthi kukhona intando yoNkulunkulu ethi lalela bese uNkulunkulu uzokunikeza konke okuhle kwezwe. Okuhle kwezwe bazalwane akutholakali ngama-shortcut, but kutholakala ngokumlalela uNkulunkulu. Okwama-shortcut kukhona bara kusikuhle. Uma sibheka kuyasheshisa kodwa kunawo amandla okuyithokozisa impilo yethu kuze kube sekupheleni. So ngifuna ukuthi uma silalela and we are willing to obey, uNkulunkulu sizodla okuhle kwezwe. Hallelujah. Okuhle kwezwe kubekele thina. Kodwa ngisifuna ukuthi let us be obedient. Singahlulwa izilwane. Bazalwane ayokuNkulunkulu asishintshe asinike ingqondo nenhliziyo engaphezu kwezilwane. Thina kahle kahle isilwane bekumele ukuthi sesabe thina sibe ngaphezu kwaso. Kodwa namhlanje isilwane singcono kunomuntu. Yazi umuntu prefer inja yakhe kunomuntu osebenza kuyo. Wenziwa ukuthi uyazi umuntu akalaleli. So ubona inja ingcono ithembekile ngeke yamluma. Wena uzothi usebenzile emini ebusuku sowuphinda futhi uba isilwane. So uyabuya uyaphula uyangena lapha endlini yomlungu orutshela abanye ukuthi hayi bekufuna ini yenzani so ihlala kuphi nakuphi. Kanti inja yakhe ibhekile sonke isikhathi igadeyela. So umuntu ngale ndlela engathembeki kakhona ngokungalaleli komuntu. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu wake wathi ngesikhathi uProfethi Elijah ehlezi ngesikhathi sendlala. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi wakhuluma namagwababa, ama-vultures, wakhuluma namagwababa wathi magwababa hambani nomondla nimnikeze inyama adle uProfethi wami la ebhake khona ngenxa yendlala. Lithi iBhayibheli amagwababa